Uganda bero kachwalo kwere dano machero kakwano kono petroleum engineering kono petroleum law kono ngo gibero kachwalo dano wako so tie chawa unyokare mogo mano interest unyo direction ma country money mero pursuing tie command get a lot of focus man yote meto muchar palo fone sayana nyorne interest don pere arts not like that la dit MP gen may waji mo pero na itika rona ye ibi yoke slow down ka an wacha ni calm down abi wacha ni slow down yeah so justification magamente mara te atieto machano ngat ma obero ka probing ngat obero ka penyu ni interest pagamente tika kwene gamente tika wajoni interest ye a technological advancement interest ye lokme innovation kumbe di interest ye lokme industrialization yapo industries mapol ke lokoro gina kite enuni pegin maraj kagamente tie ki interest i sectors machalo eguni no tien loke tieni pien ingeo kagamente miro nyayo tij mapol gi romo nyayo kage industrializing the economy tij mapol gi romo nyayo kage chere lokme technological advancement tij mapol gi romo nyayo kage chere lokman me kono koge wai kono value addition kono ngoge no miro lungej maromo wego mirini enoni chope